Hello, we're out in Riga. We're getting ready to share the gospel with people. Hope to do some interviews, but Latvians are kind of shy, so we'll see if we get anybody. But we'll share the gospel with them at least. Can we do a 5-minute video interview? Who's brave? Who's bold? He is brave. Alright, how about without the camera? It's our teacher. Yes, she's very brave. Are you brave enough to be on camera? The group. Oh, Baba. Okay. Oi, nē, tik ne angliski. Yes. Angliski neko nemoku. Okay, well, we can do it without the camera if you like. Here's the important question. Tas ir jums. And the question is, are you a good person? What do you think? Jā, man liekas, ka es esmu labs cilvēks. Okay. Do you know any of the 10 Commandments? Desmit baušļi jūs ziniet? 10 baušļi. Cik jūs ziniet? Man viņus vajadzētu nosaukt. Yeah, just try to bring them to your mind. Nu, tev nebūs zākt. Still. Tad tev nebūs, man liekas, iekārot citu cilvēku sievu. Un tad tev būs godāt vienu kungu, man liekas, apmēram tā, un nepievērsties kaut kādām viltus dievībām vai alga dievībām. Okay, well that's good. You know some of them. Jā. Okay. Do you think that you keep the 10 Commandments? Have you kept them? Es viņus ievēroju, ja? Tā man gribās ticēt, ka tādos lielos globālos vilcienos es viņus ievēroju, bet es pieļauju, ka droši vien kaut kādā ikdienā par to tik daudz nepiedomā. Droši vien, ka es kaut ko arī pārkāpu. What is pārkāpt? Okay. So, if God were to judge you by the 10 Commandments, do you think you would be innocent or guilty? Ja Dievs man vērtētu, tas ir tik šausmīgi tāds globāls nopietns jautājums. Es nezinu, tas Dievam droši vien labāk redzams. Tas jau tāpēc, ja viņš ir Dievs, lai man novērtētu. Piemēram, have you ever told a lie? Jā. Droši vien, ka esmu, jā. What do you call someone who lies? Mēlis. Kā sauc par cilvēku? Jā, tas ir mēlis, jā. Okay, so you would be a mēlis, you would be a liar. Jā, un tagad pateikt, ka es esmu mēle tā, globāli dzīvē, tā es nevarētu teikt. We're not saying we're better than you. I've also lied. But if I lied to you, you would call me a liar, or mēlis. And so, could you say that about yourself too? You're a liar. Probably I could, jā, varbūt varētu teikt. Tev nebūs zākt. Have you ever stolen anything? Something small, maybe. Or big. Es neatceros tā īsti. Bērndārzā, jā, es atceros. Okay. Mantiņas. Tad jūs gribat pateikt, ka esmu zagla, jā? Yes. Okay. So, if we've only looked at 2 of the commandments, and you've already said you're a liar and a thief. We're not looking at the other ones. Do not commit adultery. Do not murder. But Jesus said if you look at a woman or man with lust, you're committing adultery in your heart. Or if you hate someone, you're guilty of murder in your heart. You're protiv. Yes. Okay. So it could be lying, thieving, adulterers, murderers at heart. And those are just 4 of the commandments. So if God judges us by that standard, we would be guilty, right? Okay. And if we're guilty and God is holy, how can He let anyone into heaven? All of us are sinful. Ja mēs visi esam grēkojuši, tad kā Viņš varam uz debesīm. Droši vien, kas ir atkarīgs no tā, kā cilvēks, pirmkārt, vai viņš tos savus grēkus ir darījis apzināti, ar nodomu darīt kaut ko ļaunu, vai varbūt tas viņam ir vienkārši, es nezinu, sanāks, tā nevar teikt. Varbūt viņš to nav darījis ar nodomu. Un otrkārt, ja visi cilvēki ir grēcīgi, tad droši vien varētu būt nozīme arī tam, vai cilvēks savus grēkus nožēlo, vai viņš saprot, ka viņš ir kaut ko izdarījis, kaut ko sliktu, vai viņš grib laboties, vai arī varbūt viņš nesaprot, ka viņš izdarījis kaut ko sliktu, ka viņš tādā pašā garā grib turpināt. Es domāju, ka tur varētu būt atšķirība. Do you know what Jesus did for you so you could go to heaven? Es zinu apmēram kristīgo vēsturi, jā.
Ko Jēzus darīja par jums? Nu, Jā. tas stāsts ir tā nelāgi izskos, jā, ka viņš ir sists krustā. Jā. Jūs ticat, ka viņš ir augšām cēlies? Droši vien, ka Tiešām. ticu, bet man par to reliģisko lietu ir ļoti daudz dažādu viedokļu, kas droši vien būtu ļoti gara saruna patiesībā. Bet, nu jā. Un kā jūs domājat, kas būs pēc nāves? Būs tiesa un debesīs, vai elle, vai nekas, vai reinkarnācija? Ziniet, man tur ir divi viedokļi arī vismaz. Viens varētu būt tas, ka tā ir reinkarnācija un ka cilvēks dzīvo, turpina dzīvot kaut kādā citā ķermenī. Otrs variants var būt tāds, ka viņš, ka viņš nonāk depresijas vai kā to pateikt, dvēseli aizdo projām kaut kur citur prom no šīs zemes vai pie Dieva. Es vēl neesmu īsti izdomājusi šo jautājumu. Well, I thank you for taking time to answer this interview. If you have one more minute, I'd like to share something with you that's very important. You haven't thought about these things maybe in a while. But if you see you're a sinner and that you know God is good, you know there is a God, right? That gives ear and gives your loves. He cannot just forgive everybody. Can you translate? He can only forgive us if we put our faith in Jesus Christ. I understand. Yeah, and so that if we believe that Jesus rose from the dead, the Bible says, and we call upon Him as Lord, we will be saved. And that there has to be a change in your heart, of your relationship to God, because our sin is rebellion against God. But He calls everyone to repent, atkristies, und ticēt, to believe. And if there's no repentance, if there's no atkrišanās, tad būs tiesa, un mēs nonāksim uz ēles. And so we don't want you to go to hell. And maybe you're concerned about that. There is no reincarnation. Jesus rose from the dead. There will be a resurrection. Augšām celšanās. Jā. Bet citu varam varianti nav. Nu, tā kā mums ir ļoti daudz reliģiju pasaulē, tad katrai reliģijai ir savs uzskats, tā kā, nu. Do you have a Bible at home? Yes, I have. Okay. Well, take some time and read it and pray about this, if it's true or not. Okay, thank you. You're Okay. welcome. Thank you Okay, very much. bye. Bye.